Ben ik ervan overtuigd dat dit een mijlpaal kan worden voor Aruba. En dat we hier een prachtig voorbeeld naar de wereld met elkaar neer kunnen zetten. Zodat het lichtende voorbeeld wat Aruba al is, dat het alleen maar groter kan worden. En wij als TNO zullen ons blijven gedragen als de smeerolie van dit project. Om ervoor te zorgen dat het ook gerealiseerd wordt. Maar uiteindelijk is het van jullie dit project. Heel veel succes ermee. Ik quero dar palavra de para bien e a la vez agradecimento na todos que continuam voor outra forma a colaborar na projeto que não é projeto difícil, porque tem hope stakeholders envolvidos, pero é projeto com hope prestígio na dia sobre mundo subowo nós tá mostrar o projeto aqui e dentro tour fora internacional que nós pora participar, nós avisa que o projeto que está na caminho. Então, o interesse de outro não está hope grande para o que projeto que está vai trazer com ele. Me tá espera hope DJ e me tá querer que aqui par de anos nós tem joia de projeto que está serve tanto para nós como para nossa região como fonte de conhecimento para hisa o nível de sustentabilidade em qualquer comunidade. Mas danke, mas we gaan mais. Toen de heer Ebbing ons ongeveer 2 of 2,5 jaar geleden uitnodigde voor een gesprek of wij geïnteresseerd waren om toen was het nog Living Lab, nu is het met de Smart Community te bouwen, waren wij eigenlijk vanaf het eerste moment heel enthousiast. Want FCSA is op Aruba, de woningbouwstichting, die passende en betaalbare huisvesting biedt. En dit is echt een project wat vooral in de toekomst een heel goed project voor FCSA zal blijken. De kennis die we nu gaan opdoen met dit project is natuurlijk belangrijk voor dit project, maar veel belangrijker voor ons om dat in de toekomstige projecten die kennis toe te passen. Wat Jan zei, we weten niet precies waar we aan beginnen. Daar ben ik niet helemaal met hem eens. We weten heel goed waar we aan beginnen. Alleen, we weten niet exact wat het uiteindelijk zal gaan kosten. Omdat we nu nog niet weten welke aannemers, welke leveranciers bepaalde producten gaan leveren. Waarvan de prijs nog niet weten. Maar FCSA kennende, we letten heel goed op het geld. Want we moeten nogmaals passende en betaalbare huisvesting bieden. Verder vind ik het ook heel belangrijk om al onze partners te bedanken, want in al die jaren vind ik het toch voor de eerste keer dat we gezamenlijk aan tafel zitten om dit product tot stand te brengen. En we zijn ervan overtuigd dat het gaat lukken en we gaan er gezamenlijk een mooi succes van maken. Tot slot onze ontwerper, Ere Matthew, hartelijk dank voor al uw geduld, uw mooie ontwerp. Dank u wel. Únicamente me quiero agregar a palabra de Peter, que en verdad, como fundación encargada de castan aquí en la comunidad de Aruba, es muy importante para que nos pueda dominar el proyecto aquí. Ahora que es una inversión, pero en el futuro es aquí ten bate positivo para los clientes. Nos está haciendo inversión, que vamos a abrir, nos lo hago que está pasando, pero nos tenemos partners que ayudan nos daarbij y que ayudan nos a controlar el boom. Danke. Passei a estar como companhia de comunicação, banda de rol de prover conexão para nossos clientes e povo de Aruba e todo negócio também, povo de Aruba. Nós temos rol também, muito importante que nós está trabalhando bem, esse é o rol de enable desenvolvimento novo para nosso país. Então, nós queremos que o projeto que anda passe completamente desse aí, para sua locação vai ser o que não, tá añadir, desarrollar outro produto não se está bom na Aruba, de parte que nós estamos falando de sustentabilidade, que vem de casa, housing, etc. Mas também tecnologia não nova que o guardo aplicar. Então, aceitar como seu rol para ajudar sempre no desenvolvimento de coisas novas para Aruba, inovação, etc. Nós estou contente com o projeto aqui e nós estamos esperando, nós seguro também mirando toda a companhia envolvida e com o apoio do governo também, que nós podemos na final produto que nós podemos exportar também para outro país e outra companhia ou outro reino que quer. Houve para bem, me espera que aqui par de tempo nós podemos vir junto para nós abrir e iniciar o projeto mesmo, então para nós mostrar no mundo inteiro que a Aruba logra.
Dank je. Nós como parte também tá visa para bem a cada de nós aqui presente. Danke para todo o trabalho exercício que nós para firmar consórcio que nós podemos estar sali que trabalho em verdade. Comunidade inteligente aqui também forma parte eigenlijk de nossa visão. Estou contente de por contribuir na G. Seguro elo hiba nós como país Aruba nível mais alto em conhecimento para a atuação de nossa comunidade e seguro por criar comunidade mais inteligente, mais sustentável. Estou orgulhoso de formar parte de G, agradecer a cada de bolso e êxito que todo o trabalho que tem que fazer ainda, paciência e bom trabalho de equipe lo logra turcos. Dank. Eu quero desculpar nosso diretor O.J. Buchhout, está sofrendo quebranto de saúde e não pode presente, lastimamente. Mas eu tenho honor para de parte web, o time de web, para visitar tu partes para bem com o projeto aqui. É projeto onde todos os partes e o governo mencionam muito importante para nossa comunidade. Para nós sim de test phases também, smart community, caminho com a paz também de visão de web. E como web team, nós também carga e sostener o projeto aqui de Aina Gutabini. Para bem.